Kani kedai kadurashan Meghalaya ban ipedang subhai pi baro syakatup kubor mentaka janmiat syaban paish kubor kebebenia ini pechwai kimat bekongsan. Kentu ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ban syem kimat ke bekongsan jong keriti sensyar kadar Keri hak kesni rakhi ya ke constitution dia. Rakhi ki skul ki badon West Giant Hills ya ke constitution dia. Kentat ke yang besar Supreme Court ya ke PIL ke bapan ban penteri kam ya ke fiscal ballot voting bat ban weng ya ke bapenkan ya ke an ya ke election. Kentu MP ke Turau Saleng Isang Mai ke jela ke tan cetai lam mingi ban teli halo ki mat bagi wedai bat ke Nehu bat ke jela Manipur. Bat kentok ke seng NPP halo ke jing kenok penon kam baklai ke pisah ke biok lum na udrox dau MP ke seng Kongres Natura. Kikubor kebubnya. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ke sengi rakhi ya ke constitution dia kalau ya wer ya baro kinong syong Keri ban pediang ya kimat bekongsan jong keriti sensyar kadar Keri bat ban pelong ya Keri ke baroi ha ke par haswa usnam ahaja sapunyo. Kalau kedau ya ka kam jong ke soka ban wanra ya ke hok ha ke imlang ke salang ki bekentup ya ka jing bahak kam ya ki kentai bat ke jing kentiu ya ki jing tei na ke benta ki beduk besuk. Haga ni ke sengi la pelait ru ya ke pisah sa jing kenmau की स्टैम्प बट या की कौन बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। Ki skul ki badon West Giant Hills ne ke sengi ke le benta shitraham ha ke jing pule ya ke preamble jong kariti sensyar kadar Keri aga sengi rakhe ya ke constitution dia. Ya ke ne ke sengi la rakhe ha ke skul sarkar ringkat ke jing alam jong kino hikai ha ke jing pule ya ke preamble ha ke ba ki kena skul ke le benta lang. Haswa jong kajing pule ya ke preamble ki nong hikai ke hikai shwa ki kena shapang kajing kongsan jong kariti sensyar kadar bat kajing don kam ban but dien yaka. Ka yang besar bah khali du Keri ne ke sengi ke lakentat ya ke public interest litigation lani PIL ke balabu dau evangelist Dr. KA Paul ke bapan ban penrung ya ke fiscal ballot voting hakari. Kani ke PIL ke kentup ru ya ke jingkerpat ban yo jingbet bat ban betha ek election commission ban wengno ya ki kertong om duna ya ke sansnem la dalap bagi sam pisa lani kiat lani kiwe ki jing ai ha ke por election. U Dr. Paul uba lami khmat kum u nonglet kerpat u layatai khmat kemit bishar jong Justice Vikram Nath bat u Justice PB Varale ba kini ki kendon ki long ki bakongsan ban pentikna ya ke election ke bashai bat ke bakhoj. Henry ke yang bishar pat ke lakentai ya kene ke jingkerpat. U MP ke seng Kongres u Natura u Saleng Sangmau le wer ki menteri dang ba ki jela bat ru ya ki MP jong ki pratali ki jela ga than chete lam mi ngi ban yetali lang ka wei ban penbor ke soka ban khmi bnya halor ki mat ki be dei bat ka Nehu bat ka jinglong jingman ha Manipur. U Sangmau la kantho ya ka jingbam ai jubab ke soka pedeng halor ki jing e jong ka than. U Sangmau la kenturu ya ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ban tuklar halor ki tei ki mat. Look at Manipur. Lots of people are dying, but yet they have not addressed it till now. And Nehu, it seems like they don't bother about it. So that's why
we are pushing hard. All the MPs from the northeast are concerned about it. They are not only concerned about the Nihu, they are concerned about the border area. They are concerned about the Manipur also. So likewise, I believe the government from all state from the northeast, the chief minister from the northeast should combine together and then address this particular situation seriously. Otherwise, the mainland, they don't bother about the northeast. We should be together in this particular, not only in this, any situations that might arise in the northeast, we should be always together. Working President ke National People's Party ubak Hamlet Sandokling ula kentok persya ayu MP ke Seng Kongres Natura Saleng E Sangma alo ke jing kenok penrung seng ya laingut ki MLA ke Seng Kongres Dangshan ke bedon benta bat ke pisah ke belayok lom na udrok. Ubak Dokling ula ong bakani ke jing kenok ke tang ke jing kran lamwir ba ula banjur ya ke Seng Kongres ban sngotu ya ke daw ke bashisha halor ke jing pet seng shwa ban kenok lamler. Ula kersan ru ya ke sokar MDA ke baar ke balam khmat da ke seng NPP da ke baong ba ke lele kat bala bantik lekam ya ke jing dia drok pe ain ha ke jela. Dong MP ke bala syukuran madai mata klem da tho klem da wo ban keno hak bedai ba ke jingwan jok diki lainut ke beli ke kongres syaka parti jungi ke NPP da ke bakeno rohna bakaden ke jing dei dakata kapisa hidrox. Usembut CEM ke KHDC ba pencengan NCM ula kentat ia ke jing betai jong unong elam ke Voice of the People's Party ba Adelbert Miller Besaimot. Halor ka jing don menta ya ki MDC ki belakut ke Samoy Trekam. Iba SE Miller ong ba ke Samoy Trekam ke dei ka bom bakla namarda ka jing penjelan syuk-syuk ya ke Samoy Trekam sa hendriu benai lani shisnam kumbalatho ha ka proviso jong ke paragraf baar jong ke kredit ban riau. Aba jubab ya ka jing penyeng kertong ke VPP MDC Badang Don ha ka kam u Andrew Chulet na ke bentai ke election GHDC ke ban Selong. Iba SE mila ong ba kano ke seng ke don kam ban don ya ki briau ki bertemai bat ki berim. Ba ka rai jong ke VPP ke penpau ya ke ne ke jing ong. Kum ka nongrim jong ka siksidil ke balakran syai ba la aban extend na kabenta chisnem apo tingas ngo banong ba ngidei ki expired MBC ka longai ki ka bomla banlong legally Meghalaya Shen kan sawanra ya ki kendon operation and maintenance ban pentikna ya ke jempen trekam ya ki projek hadian bakila dam la ong menteri ketnat PHE Markus Merak. Ula ong babun na ki projek layok ban pentrai kambaha wat la don katu kat ni ki projek jong ka jal jivan mission ha ka jela ki bala slem ban pentrai kam na ka daw ka jing e ban penbej ya ki jaka bat ban penkhut ya ki klau ka skim JJM ka bala pelaj da menteri rang ba du kari Narendra Modi ka khatsan trik unailar aja khat khandai ka thmu ban penbiang ya ka roi kor syabaro ki long yeng ha ki jaka nong kendong haswa ban kut usnem ajar arposau. The same specifications and as per the normal works which needs to be continued. So things are going on in good pace. But then I wanted to know some of the dry sources which needs to be rejuvenated. The projects are on the pipeline. Some of the projects could not be implemented till now because of the certain procedures. Once it is done, I think we'll be able to address the kind of situation that we are facing. But Uba sosnis sotun UMLA ke jirang ula banjur ya ke soka Meghalaya bahkan bisa berniak bat pensange no ya ke jing temu ban penkela ya ki klau ki bahap apo ke Conservation Training Institute lani CTI habernihan syaki jaka karkhana uba sotun hadian ke jing ekran bat kinong elam shnong ula penpau ba ka jing persya jong ki pait ba kalong ka basyong nongrem da ka ba kedau ya ke jing sngokhia halor ke jingjur ke jing jabo jong ke air ha ka te ke than ula IT ya ke shiti ber ula ekran ber menteri rang ba ke jela da ke terwa ban penkenria ya ki jaka karkhana syaki jaka ki bahap hapo ke hima jirang kenang ban yada ya ke kot ke khia jong ki pait ba bat ya ke mariang hadir mangala daban bisar ngali iba ki complain lain ke jing bersong na ki language nong kalong ke ba long genuine ne ke ba songnya bat de na kata kata na kaleng jongaru nga ye don lang bat ki bo de snong ban bersong sa sarkar
ngala da ai da ka jingtho sha honorable chief minister ba yakene ka jingthmu jong ka sarkar ba kinhab ban pej bini aswa ban hab dan da penshai ba habide ba kini ki jingthmu kata ka concern ka ba hadu kata kata hakibide bat ka jingja clear jong kal air hani hakithan bonihat hi brokoi ka ba baro ngitip ka bonihat ka bat e ka record kum ka town ka ba jaklia tam te ka no gan kta yang iki pan nong song snong ki badon hagan ka than ki bangin haban ring min sim yakal air ka ba jaklia Menteri Ketenat Puli Putih ke Jelau rakam Sangma ula Kershan yang jing penkala Ketenat Puli Putih ke Soka Pedeng bala penbenar dang shen ke bertemu ban pentikna ya ke examen rung school ki ba klem jing bakala la ni zero error. Ula banjur ya ke jing donkam bandon ke jing kren ke bapaka Pedeng ke National Testing Agency la ni NTA ber ke Soka Jela bandon ke jing trelang ke bayai bayai renti kamtam namar baya ki kendon ki balashna na ka benta ke Jakarta Metropolitan leksie kimla bat yahab bat ke jing donkam jong ke Jela Meghalaya. Ya ke ni ke jing penkala labu ban sedang na du ubenai kala lingkot ahaja apusan ke ban pelit jingmut kenang ban omdon kenu ke jing bakala hagaba ka soka pedeng ka pan ya ke jing trelang jong ke soka Jela na ke benta ke jing pentrekam ke bejob. Can make it and we must make it. So like especially in the examination, if you have a question on agencies, so this have a big meanings. Therefore, but my question is, if you want to make yes, the digital coverage, the network coverage, the enough centers across the country and all the district, and while we conducting the examination, it should not burden to the students. Ribhoi People's Council ni RBPC kabalai lam khmat do President Jason Lennox Nongrum kila lej ban yekendu ya Deputy Commissioner ke Ribhoi District na kebenta bun teli kimat ke bekentup ya ke jing penslam ban sieu ya kinongnya kali semua kibala ai ke jing Shakri A hagapor bar sepriang ke kelam COVID kat kendai na ke ba ai po kat sansi baki nongnya kali kinyo ya ke bainong jongki lem kumta kinyaki persya ke council ke lapan pauru ya ke jing skokhia halo ki kali ki bakit palat put ki bia lingba ke jing kieng lailat ke bawanra ya ke jingma bat ke lakot kerki ru ban penbha ya ke nongpo township shopping complex ke bala kelalong ke jaka branyut bat ke bakhang lat ya ke roi ke par ha ke than harga rapsongi semia resi tengkaro kadang iwan audisi iwan ban penkan mau yang sisin lada ula ban lek kam kloi ke pisa ni lada ngimio ya kene ke pisa kum gini ki por mang ngilawan kenang ne ngilai por yu di si kasan singi hadin kasan singi lada ngimio ya kene ke pisa ngimban se bang ni rai da kano ka rai ka sengi kadang yo e jingtip ki bolong tikna baki kali ki bakit palat put kidang yai lingba ka de jingking ya ka ba ngi skwa ban bu tang ya ka jingkentu bakane kamdi ka kam jongi kum ka seng lane kamdi ka kam jong uno we arngut ki nong shinong kane kadi nam ta ka yap ka im jong ka dong bat ka than baro ka we laba pilej ya hapo jingking lailan hakipor janmit ngiyo i baki kali ki bakit palat put ka jingking kamlong shu bandang hap ya ki kali he namar baka shok sira du kata-kata Ka maumlu Chera Cement Employees Union ni MCCEU kala ujor sya umin turang ba adu ke Jelau Konrad ke Sangma na ke benta ban yo ya ke jing mentoi bapura jong ke voluntary retirement scheme ni VRS na ke benta baro ki nong trei klem da ken ya ke snem ba ki trei ke seng kala dawa ban siu dep no mardor ya ki tulom bat ki jing siu ki badang sa teng kinong elam jong ke MCCEU ke le aware ya ke jing kershan pisa na ke benta ki nong trei training but contractual bat kila kentu ia ke sorkar bahkan pelong ia ke jing kren bat kinong trei shwa bahkan shim ya kerai ke seng ke lapan pau ia ke jing sngo ngu na ke benta ke jing siu ke baladep wat hapedeng ke jing bom trei kam jong ke VRS plan akan khasa trei mengogon bagi jalan penting patnya bagi jalan penting dunia kasih aku trei kemudian kau ke poin kalau kau di pemila ya kherba ne kalau normal salary and the induce nomor ko fikir government di Arab ini na force ko pat aprek ki di Arab mentala life nice of night lahir ke Arab ajuai itu ka Arab ini ko ba lokasi life night lembah ke ikut itu ni ke government kalau itu mentang ni yo stak Laple perda yak yeng ki bala deptai hapo ke Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin lan PMAYG
Hanong luai nong ston haringkat ke jingadon lang UMLA ke nong ston iba Gabriel Walang kum ukongsan. Ka nong ston blog kalala ban pendep ya ke jingshna ya ki lai hajar aspa lai pu pratali ki yeng nakathong ka ba saw hajar shispa saw potli ki yeng PMAYG ka balong ka bala job. Uba Walang ukentu ya ki nong shong bakin penrung kerteng na ke bentau adhar nang bakin la ban yo jing mentoi na ke sorkar. Lapan waino ya ke nega program da ka jingsma ya ke awas diwas da baro ke belawan benyeshim benta. Hari atong kita ikino taki bulai kita ki kunjungi bulai undang na protein ni yo iro to bulai hari kita iki bagi kita kita bulai ki kun ki jongi te nga prishlo repi bani abaro Bahinyo yang kena skim, kita wan no video kena kerat bersibun bang nang ada kajingnya kajungi kalau keadaan musuh. Bani nang hal no sukuman bahan nostal konsensi. Kila bon beson adar, pinalai saram berai le tu bon ba beson tang adar. Nomor balai kajingi belai kajungi. Hai ba kajingi belai kajungi bagin chwai di pun lajong. Bakin sup inside di kayeng desan. Mentapat nyepet ya kajing long jing man kesu medang kanong ba shalong. Kajing kriat kalong pra degree Celsius, but kajing shit kalong kat kendai point iway degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong san puan shispa menstep but nyup saun shispa janmit. Balak kemilenti bakala bandon kajing rang rakyang kesun beneng, but kajing dum lo kendau ke ba malu malah ki kat tu kat ni ke jaka hasilong. Syaban poi syabakut jong tup kubor ngini pek biang sa asin ni kimat bekongsan. Kentu ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ban shim ikimat ki bekongsan jong kriti sensar kada Keri ke sengi rakhe ya ke constitution dia. Rakhe ki school ki badon West Jante Hills ya ke constitution dia. Kentat ke yang besar Supreme Court ya ke PIL ke bapan ban penteri kam ya ke fiscal ballot voting bat ban weng ya ke bepenken ya ke an ya ke election. Kentu MP Ketura Usaleng Sangma ya ke jela ke tan syai la mi i ban yeteli halo kimat be day bat ke Nehu bat ke jela Manipur. Bat kentok keseng NPP halo ke jing kenok penon kam baklai ke pisah ke belayok lum na udrok dau MP keseng Kongres Natura. Teparlok kat tungi lapoi sebekut jong ketup kubor jing mentaka janmiat haduk bagi nisyon piasai kesi hago jok po kubishiboni pibaro. In Assam, Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma led his cabinet team in reading the preamble to the constitution.